Malawayse malungil ko singil mura beklaf malungil ko singil mura roguil adro orior ikomlum saul el mosab milton in el merestial program وإرا ضمو لا رغول تقوي على بقوم تير كمان مع هذا الأمطري ما طلعوا البيلة بق ودار ساسوسر كمان مقمومو الموسوس رقول اللي بدول نيراي جلاو مرغارا مغتي مرو بقول كلديو بيلون ميراي مرغرغاب مرو بقل ديل رغارا مايون مايبريل إبان سينين مرغارا مطال روغويل الدبيل رسال مرديل رايقال رنغديل أبلور أوريور التناقل فرانكو جيبون سلنيا غابينور أبلور أوريور مع ديريكتورز مع روغويل ستاف فرانكو ستيت غوفرمنت ديريك المالو دسيا سوسر غمام المورا التناقل سبيجر ألان ماربو مع باي سبيجر إن بيدرو مع فلور ليدر جيسون نولان مع روغويل كاليك سرنغا غرتيالو مطروي مطال أولبيل أبلور أوريور تغوبت سلسوسر جيدا مرا أموتللا أقلو الغابرمنت His Excellency Surang Luips Jr. nga President ng Republic of Belaw, Madam Vice President Udu Sangbao Senior, Maratangakal Ministers, Chief Justice Kuol Loldiais nga Galaw, Marogul Justices, President tra Senate nga Tangakal Hokons Paules, Marogul Senators, Speaker Sabino Anastasio, Madeliget Trabalur Orior, el nga Mongul Alulgo, Marogul at Tangakal Delegates. Diregal ودرسا سوسرمان مرا روغويل أتنقل أذالا Governors Association ما Speakers Organization يعني لاقل سوسرمان أمورغاو لورينس مالوبة غومس تيال program اللي ألغب سنين especially كم يلاد رولي الروغوي من أو إرادو مولين سواد المهم قتقليل وسنغ راول متيال بس كونفرنس أجيب لهم مولين يترني تيان أغطلو أولين assignment الميلدون لا سيسيون الassignment را speaker Rangutru matalo bil el mlo makmar alaga el mo chairman ra amidia el wase bom tobda em sodil morablu le do marang el wase ngaringia telgib el alwid el information el bladeng sar adra blu ma gim la mo botogol dengwa mertial el blay el me ogere traelo matakla atogo el nyam la madung el morabwa el do marang el wase ndial malamalta البيروق العميل دون من دير ملمول ما question سر أدرى بلو المي من غلو مران الواسين كلو توتلي لا عبد الطوبة ياو إيرو غلو مول مي غو أيش راسينا عن كليرا أبيرا توريبيون الأسيس إلكتور إت لارج الشيرمان التاجيد الجوكا غميتيل الكريترينيا أول بيل أمورا كليتا توغا يعني تنقل فلور ليدر جيسون نولان اللي الشيرمان راهيلد إنجيل ngarbit taringia tangakal legislator ay didel kionorit lams el nga chairman ra ways and means ngel mal ngara mongol mal velele el adra la arqamam el James Kennedy ngal ngara PCX legislator ra abulura ngorong el tangakal el tange mariur ngel nexeringia tangakal legislator abulura ay galaw el legislator Alonso mong kung morsegi de away silo se awula dang arter elang ay gigit tilung an so adro magatakla to el mora ar adra balul orior roguy el mo ogo magal sma da gel kalday el nyabil sel el mlora session el motorok el mora obisra gabenor e gore lilut el motorok el mei el mlori aurior el mo o ringi el mo murtel girel ya wana ringi el sel bolosa ringi a flor lider ملامولا سيجد ال 11-08 التغرى هيلد يا فلوريدا مغو مغايل سمودي لين تشيرمين سيجد الغاميتي يجل تبلون هذا مدنيل الوسائل رغول هذا دي مدنيل تلوب درا نيوز ممنورينيا بتقول الدو رايجال تبتاب مر مساد يجل تبلو البيلز النيا بلل بيتوغا بينور المين يجيمو دون اوقر رغوي اوبر رايد اقول هذا ارتيان ديريغ المال سواد اللي مغتقل واسي أقول أضو مران الواسن قلبي رغل نديم لغوت الألد أدو الملومسارة على البيلز إم لو wrong information أكتوبر نديم لغوت الألد أدو إن واسع الأدر قلبي لم لدن أوك لسنكيول سيجريت بالوت إيغو لسنكيول واتياجي دات التلين
يقوم دا سين مالبرتو دي مو دي مال olbilen bla takkal wa sega mam le sen kiol roll gol mong manne bla takkal wa sen tangam le yes matangano sige da ulma information at tilo da mendim le alele ma ngod al information madora la blu en ngod al toya lo sa rather than di ma information ngar olbil kung kumrang la open government act loral main ya ro to nga tiang mong da mor sige dia hotel bod tatsringi asigi del 11-08 el mia tora helda el seam lolla di au era gulomol me vai kun sanga floride en naraga mitiringi mel bolungil smodi matetele laurerel el wasetiam le ngara teleta el mol segi del bol olla floride se kamsura tele sermento ribiong malungil tasil singil kap sesil me ada media council agira chairman rigi de bal bagat taklia nya mo bol tetele laure de al kap singim bagat mo mu nom sa segi de 11-08 ay gamle kaldel bil sel lulgio babir tilobdra sera May 4th 2021 el wal lul bagat taklia ay del kaldel el bills el nia hable de reject ul duro kol mo bisa kapenor so the qura tigi bil ma walil tel ul dasel molla box sodi gulas bil qura di summarizing ek pe sedem sa tel la media bil kul bolo gera gel gel tiang ya tia ul dasel molla wal tia tilob the sera 2018 June 20 ra 2018 qadungin madinga rogul sayid tame taqal president Tamir Magasawa amne declare sayid the year of good health sel declare sayid the year ya kamam al adala selgu kamitra health del 9 members amlo dong ok lagor amda so se qora ungil do qora proactive do qora murtel gire la to qora year of good health ya huktom da sul gire la gu ngot mokra se good makte se la government travel orior mga gimnot magarogu nine el legislators amnot mage introduce ra dasel molla el ngi awal wal do gora ngulmo le loba a language el se encourage ra adara a government babol se beir el momalaya annual medical checkup ra bekrage mang mle wai seguida tetele la el tial dasel molla ma language el ngi el tiang masanga tele la kauluro ra se la government ra orior men se emel mo el pay the leave el mo se emel mo check abar kau rabe kerra mang mle asa ni mera kamitira hel magi lutul mo sartro lo orgi magi no se tele la oror kota solicita kamen sa magi milu sil mora Ministry of Health dan mora egal private clinics ra Belao Medical Clinic Dr. Yano ma sil Belao Wellness Center sil uklong ariya per marwaseba idere milu sil mora clinic ra Dr. Cuarte, ma Dr. Amais, emol mutra egar rogul department sila or state government. El malaw de swil giril telul da selmolla. Ra kunyel el makantil maigel bukira del mo sila beri. So katagal tanga temlos eden makamen sila adrahel del wal blol bagat klisel ngia wal telete lang ngaranga considered medical checkup. Ngwara mangara lurura and how many days is required to do such. Mamlol tura bay segi del legal comments at Rahel the Miguel Guk Seba Kreng Miguel Gukura recommendations marun tirar department heads ta HR tal blay my finance my gar rogoy ya gimno magtigiri se kada adabstiri ra ada at least 4 days el gut maklia wat ta gidel tara toy el mga tsaka bring ra bekara say enough time Aquí dire kamlo tuira abrela kami tig damlo mabtigin ko se telo solo spera to ko sing encourage wala kal sa man sa klisiela administration lo tuti ta to ko leng wadi do lengit mo wagi blom chances se language ngin mo wapo the mandate ko do wapo do rimera others girem mo wa cheka barakaw ra tarra emel mo paid for tianga paid for Pagugil medinga ko sa sel time 2018 akong dasel ang natalgib el mas ilang ngarinya revira SL employees hindi sa idil time na rela kami tira gi moru ringira at 2018 le memutre lang ang
we're looking at around 81% that are employees at Telbla fully insured, that are private insurance. Makata, ako mara sa sin number na moklo. Masya ay nga covered under insurance, they are covered under MSA ma ay galil. So, rio ramil gat moklo ba ko ramal lungil Rudas is in line with 10 year of good health. Hindi gimlan mo da sa amal ko ko rin mo bablon ba el talgibal time. And then kaya talungin ba ngis in gurmo red arragin COVID-19 tal pandemic asubi irgit. Mang gimlan mo tigir ni ko se namo gina den mutel mutial lo so no da sa amal gora di telo bra first ndi lo da sa der gora aurori wagi ko no fis hal da erel telgi timing wasn't right at that time ndi gida telo ngin bedengel tuira tigingir adra ministry of health dungil bedeng se tigel adal gora kanya pre-existing and medical conditions ertir raktal nga bedengil mga one more susceptible mora alubita klote el little mutel almuta raklat tamal mosmer Mongwal gora lu rim na kami tigo setena magire den utugun may malasbal lo to betira ula lo to beti momoto mong lo sa amal lo do clear sa April 14 na 2021 el mo bisa gobernador el 16 legislator agilingiri mamiral mamlong ya al April 23 en mle babilingela gobernador lo banggela ku referral ringil may kadam longal tanga teling udre ko duro clear GD1 version ni ay guk niam le sa bakya ni megel lumbaso se yele dro mo omes magingila yeyi der wal buk osing la gabe no ringi emel dimnet tablong awal gora blil concern magam de sola gi momes tel definition ra to employees olbil ulumra ko sa da seldo ko sa employees ra ka state government tengi der rogui hindi administration umra sengire dan mas aigar ro magi kilingir ngil tilaka benor malo si sabral se selgu kulto suela kami tira health lul tuira yelul recommendations sa other hospital ma on terir department head selo lingit tangayo lingit more than 32 hours more than 4 days hindi ka mamnulo mesi se segid ya one sufficient time and si el other mga initial check-up ni Miguel, whatever follow-up check-ups, for about 4 days max is enough time. Magi non magtigir ni litra meeting lo bangkela ka benor, no da kasel mot meeting mababiera midlu selmong. Wal lekadungin mo da process ra sel the refer ba ka will make it as edro ba lo 10 days. E ko ba odoro kanil mo, lo litra ko ra aka compromise. Mang ultoy ra ngil babiera mo agin non mabagata clisel position ra committee el gonge ra part ra version ringi sel GD1 version ringi kuk lengaria system amaskita te alman sa edel gonge ra part or ngir rogil al ube ka recheck ngir rogil so magimlo gonge ra part ringi so seguir el part el guk team lo different employee ni sel gu kontila akabanor ko se meba debol 8 hours kami team lo tuy regay del malungil guk supporting documents sa gililutul na insist sa diang gire del sa telelar employees sa state kalte al tiang service do balo master ada da take care ala mamlo ay sige dati tele lagi mutulo so subagil mo ILD1 version ling kadam lamor 60% part ra kabe no magidiri kamlot makaroho 16 nuluduro klitial ludasol mo laal mo Mangmlong makatangal tangating wow kudiblen made dimlakal el vitor ngil baigal bebile chairman ergidra amedia wable laps mo wadil mas hindi dimlakal el vitor ni dingwa diblen made le sel ngalakra 10 days en automatically en alla saya sistema lagani al time so el timing namola el gay 11 at 322 2021 mlola sera June 15 or May 15 so kada ang gora kadul mura aldo do at chairman rigida wal bil kete sigagi dul mur batele igang amlarawan el babier el mloro bisra ka benor endi tiang huk kadul ngal tatari el mlos el molla el ngukti nebade el molla di tiang wil do bata clean mora roreng setal program ko setiang
altura malungil aldo o bangela our department heads artial blay el ngesul do mrakos as a government ngire the protector ada. This is one way sa el gupuli el gut maklia make sure ada healthy rapek ra maktigun morsegi del ngania gora aku career adra medial menal gire el tagi del 11-8 ngam la molla sa el miskmet al mo mo Usulang chairman. Okay. Actually, I want to ask questions now. I don't forget. Gambo. I can just ask. No, it's just a clarification. Sure. Too. So, take el leader help. Jangan lola din daw mo kila sa YouTube, din daw sa niya kasi Hindi mlelaps. din lola ay Correct. Pati lo rasem lo sa year of good health 2018 umulo rin rin lang nom ere lang para ko rambe ulo ko muna ko aman reason why Alright. Kung sino na malungil kaya kata, diri krugil ba sa tiyang diri kal nga niya cost associated with it. Leng kata wabo da basanga kaha pera adra pay del level dakalo la seringira annual level ni madakalo la seringira sick level ni kan pay the leave so seguida diri kal tara kam le clol contributing factor mora as to sa hale do kora mugtul kor o mesegi do sick rolele en sing as to how do kora ngil financial tel toy din dire kal bukora the gil madina se vive la time the feel kusen dia al se del kor oba o ur lo se ba kal das el molai en bagada di mal di bla taklo ay so bagada ko perfecto se meme do rodil telgibe de do MSND with the pandemic and may with all the work advisor other hospital and gire and make sure kadot makla something like this protector ala same one. I hope that answers your question. Yeah. Last question I know na siya state is covered by a private insurance and mga total covered by that insurance by private insurance. Hindi nakakura statistics ibig kami nila okay nila wala ko state kung mara ko nila alwe dia sugo mo tohar at the muslim high cost and insurance premiums sa kami sa kanya. Hindi lang ako na statistics ang pinapag-solicit na kung may nasa kanya at hindi kung din lang. Malungil kere important we looked into it agi ko pay wala din mo tigiri sa segi del tilising 81% at that time covered din lagi salman mo messaging to that extent. And we can definitely get those numbers sila kadungil but like you said al batukar other mosmer batukar other spera insurance premium sila gidero wating masa mang that dimlakal providing other financial may rogu ko giwa yel sergim solicita comments may dimlakal included ra comments it and we have those written comments ra legal department so available for you guys. Yeah. That was my last question. All right. Namungit. Hindi ka ngit al-sual. Okay. Okay. Usula. Maluway seguid sa 11-08 el gup na momrek omsodel. May lang akmongo ulguyong unsa atang legislator ay kalaw. Tiang kami tira NSR, National State, and the chairperson niya, Vice Speaker and Pedro. Ding nga mal important tulo ulo man dikat sa belong artiang. Mang mal di ayamar, yang kagita Vice Chair ng artiang murat kurababal sa belguk mos modisel el mle assignment el mlara
kami kira NSR sel succession ra kabenor Victor ay gala ya Namal lungil kapasangin may beklaan tu kuning may adra media tial bile may adra media al time K11 323-2021 siya amlo number segi del tegi del bes el bill succession na gobernador tial al bile amru tirak na constitution do orior sil article 7 the section 5 na constitution do orior amlo mo magataklil wasi sil temporary unavailable marubing absent na gobernador imam katmukla la al giren tial la di al bes la ngani al la lulgiung badal tiang K9 225-10 sila amlaringi dimno tiagidro 11 lolbi la orior amlo mesa aigel ko kumle elite atul malubem lengal sangasel Tiala am namot mok lo constitutional mandate wa sa doksodi sil article 7 section 5 wal bakatak lagi wal dengal sang sil tiala malubang elite atun wal elite atul la wal dinga bakatak ruasya sil temporary absence malubang unavailability na governor ang ginwal sa pengiteng dilan kalbes la am namot takli wasi hindi mo tigil department head elected official sige tama ko taklik niya taram lo kapagtakas sila direct lo sil laring ila adi milsa ay magklabasay kalbes la am sa true ilklabasay linggirel morinyo pabilingel awal October belaw may da olbi House of Traditional Leaders wasak mo dibus emero ingara al sumo ngala ka true ilklabasay sigit yang niya mo gat mo kung sa tuwat at tirigil giril mo next in line jala direk selbes la direk nam patakil was ingel more selbol dibu sa governor sigit temporary unavailability ringi maluben jakal ngarbelaw ingel adal mo siya mo caretaker mo dial bol policy decision maker mo caretaker na government dimot mo kuni mira ka benar selu territory segi dablo buat klik tialla adira ka era bal sera loru dingi adira kumlani public hearing dingi ani public hearing dingi sera January 9 2020 el al segi dral signing molla tial nombre kal buy ingama le kamala urere direct limla kal beot tilurior al luru dingi diaksan badang la history ni nga ka mele sois bram lengel olbi alboring agel gira history tingal kalik sanga ka mga suba direct loringa toil wasing kalel mitra toira unconstitutional talla algibla brelli mlaringi alla lulgi umadal tial gimdir li adim lom sum okringi mal sugum tiang unconstitutional sel medal sel lulgi umadal direct unconstitutional ding ling bela ko lungil bulu ling sel sukum ko mo kakabos amru rala marultaw tala yang aringi sel basol do borni sel judiciary mo makatakling segi dia ulagi olbi la di lilo tirkla constitution direct tala direct wasi al sukum ngani ngil dil ad ngani urtangel en sabi elmo segi de bila kadagri challenge ni
akti yegi da kora mos ekal kmul girel tegi dalla enga ka olngi tra tiral kalik sanga kalik waigil tilu nga silis bram lengela olbin maltangan ngal mutil bebira important information si ilmo mas kami saurate al Sulang legislator Alonso mga dado alabok talitia yang matal busul. Ako marang alwase tial kibom overrider gin namolla. Asim lella rawal elif segi dal sils mal dio sisiu. Adim le imong el gumrang alwase mal change ngi am lo dak sab el ngiltia ngi dilat. Le do marang alwase sim lella eli am le sab el magi sa kabenol tutke ali rastora ali rabang kalades. Elwase moral may mamdong okpertia eng desbel. Alugyo alla em desbel. Desbel tutki adra ngabar del modong oklen mal sebel tirakalla. Kida dong okpertia ngi omrang elwase ngi dil adal ngati lang al ada milil tra kabenor. Amalo omrang elwase ngelom erama modong okpersia gidil mil ngil tra adra balu. Maulang malmo blagatak elwase director sa madengel wase director sa mil ngaira resolution so indirectly mil ngil tra adra oryor. Seguida mal gimo omrang ngil wase seya rolel. Mlaringa tol wase komururtial mungir kumiuma amang silbol mereka tendencia spigora monga gingal malubeng vice speaker malubeng floride kan unconstitutional semle lar eli raw era gim override mal dio sisiu el dim lewai seguid yagidim lo otobdi seguid el part del wasende al el niltiangi dila mal girel motara adel niam a director el minga resolution es el bol mereka tendencia agora ngaringi sel gukra logi ungi logi wala el segi damo e mal importante segi caretaker ngade al bol policy maker fondation mal batol ad oriora all approach ramam oger el wasira mal na moso ndal sei do marang al wasen girela adal don okra obisra gabenor al sugo mumlo di bosa gabenor ablo di bosel unavailable ndin dir gabenor ngel morsea mal di mongol momangar lenga imor example mildung na kamitia wasi ulgumung for example ya gabenor of island e blan lang lak 10 days el meteng la kadala typhoon el torklitial blu e ko bagay dong okperti lang dim la ko mingil tra adra blu e ma akongel moy tawdo do malube kam amega decision tial blu ada dim la lil tra wa gyum marang wasin dial girel e dial malta ma do marang wasi kamitiam le mga laureren el mal nomring el lowrel girel tiang le damadeng el waset tiasel bol merek ya dom dasrak lugu gid ma abola gim adro olbi lagi bom dibu tiang etrigel el qoya el maral men medong okper tiang asel ba akal mar adra blu asel ba akal do dengel wasia blu akal tmokla seya mal important el gumral wasen girela adra blu mo understandingi leng mlaringa ngod el tol tob mal adra mal logel gamam leng mal soria bol ko magaima do ureng el wasesel bol merek tal press conference ma igel questions sa media en musab el musam oqal saygid el rogid el mobla taql edid do aisal adra bulul wase ngidil adal swala qapira igal la alo de wal mera 4883655 em request ngi moral me mesakler bisha room em nga qapira biwi si em nga qapira mutalla matial besel mlamulla seguida qadin swage flor el magtaqlim bolo ngi adra bulul rogi la qumtasen flow tutel en daqangot el qaswal kamit mati alam sa Florida sulang chere man sola Alonso wal qabol bakataklia tetel laurel tegidel mlamol la relang madi po bakatakli tiang tilob der November 4 2019 mleka mga taurol marutial ulasel mola e waigel ureng sira chairman Alonso na uklo lo sa der nging seyid hindi wadi blo da bakatakli tiang selbay la kuk 6 dolbil really mong goder club say dori days sam mateo lumo el dori days say del time ya kuk 9 dolbil am nel memasa ya gimle dala 9 dolbil ma Alonso megim nel masa sel time usen dia kada bay mo surul mo di mo email club say mo 5 days men al time mo 5 days imro kong ya kama mamal telgo klulda sebola agi mago agi urori akabenor o do clear GD1 version ngin mel mutulol ngitra dori days magi umra ko siya kamiti uluror ngadak adal sil kamiti ndik minungui wa
ulareng sa discussion raw landi ureng sa talaga meeting ngulingi tersegi del tealo se member compromise raw tay del tila ka pero sol mutual literadori day sa umra ko sa lori day sa malakama del time muul mga committee no umra ko sa member removal 10 days wala ada karan matamala 10 days muul mong no 10 days mang dire ka so dal kwadi mga clear wala la tetere la uro sa adora al member sera adogoto lo tabdil mo sera April 14 in direct ragal tel blar rogire media council 16 legislators agiling yung member sa first version rin en mo and rejected yung member may agi direct 16 legislators the second time around naging rejected ra GD1 version rin mlol mo sige din pa override niya kadam mlol mo 14 legislators goyer ni mawan no mong tedul mo raw alele kada do mesera sel kartar rengara adal committee maarang lel olbil raw rol milgat mo may information the share adal olet magadam le rol raw alel man mo problem ngale mong sige ok tineso ka do oli kami man na mong smoothie mo ang ari angot السبقية لكن دي ما questions خليها دي كلوت يعني الموت الصغر مال دولي تشيرفين رويسن مينس تيغا ترى تقول مالو مراني من تياسئل دون قرتاني دي مصادرين مال مغمغاي دي غمران الواسع دي الامبورتنت البارتر تيغا الجديد مومدن اللي أدرى بلوها سي أرغل أسيم رملي أوبن لتياسيرا لبوني لمين 10 days من 10 days el dolu se ada du logel wasing ngarang angod se edruli compromise ti asera el bon el lut el main el bito el main en dimne sessione ngora swad el mol olta a udergid mon dimne se gide wasem rodo overrider kya en dice el color en la spiger amlo asendia halil bon nga compromise mo do ra ka benor le ti mo klung yo le ti al belu umrang lo sege important len 10 days mlaringa asimre el gire del los perngil el sum oklaro guil ngia angaringa raw rengaringi malubeng adom dasula sing amo te kalungil rabalu amlaringil time agir rogul time amlaringil se bedel adadu so adu le sailing seral masimra asimre mlaringa odasa sanat kularan mo so agol bla takal wase mlaringa te alla ngara mangaringa te alle de adadu el sum oklaro guil al masimra asimre adum adorat kularan odasa san ako marang alwasya process or olbil hadi democracy siya di sual dulin mo blatak at open ra ulalan mo media min gab sengay ko maral maduol mga dado question na ka tamde mention wase di ako policy maker di mo caretaker mga kilometer nila nan 8 kumanan tadi dengan wase ko kuno example ra wase subo mang mornia ora aku beneran kira lablu di musa ka benoren mungilal elected al ara may gra decision ma a question na wase sel obdul wase caretaker to what extent the perform sa engaged caretaker official ngara ikel function na kabernod sa in remove the Michael Bukya is a caretaker parang policy. Sulang chairman ang member vice chairman ng JGA may makwagi di support ra committee sendo caretaker engel morse adi kalbon introduce ab es luldaso mol may gelu la ngal elected del governor until in May hindi kalbon remove change sa direction ra governor saya muktir el caretaker mong di mangara say es an elected del other minister adara balu lo mandate adara balu ding mengeli agar alel mo mo singirel mo away o singara nga limitation ni magal alel mungegi di amo di make sure sa gel ma ngirel ngila adal will ngel mo o sea mengel asing governor nga direction ni mungmal mo magigi
Again, already nga rin iluriol na start. Continue mingi na governor. Could be one day. Say 11-10 return na governor. Could be the 15th day. During that time, hindi mo may kaya the real governor. As a caretaker. Hindi kalbong mo assume a power na governor. Change the direction na government. Sige da mukti ka caretaker. So lang. And the follow-up per se, legislator kura overseeing yung 1 din 2 na line na was caretaker ma policy maker din lang ako ramaraw ta subase lekawkel wasen sa il ante 11th day sa il ante 15th day kita lang sa example ka kung kita bibus more than 11 months mandi ka ako raw daswa yang lang mula waise dia ka ako raw daswa wasen ya amendment rin mo specify ay given bol la tak wasen Michael Cook sa il mormut Michael Cook dia ka si sa exactly Ya, tila nga tara gimunum dasso ringi mo kasi ega nga gire del mo expand. Tiya nga gire del mo sel liga nga se others, ngani sel others na sel constitution. Dire nga gire del expand. It's gonna take a long time. Dire nga udasso elangan dire kal bildung or public hearing. Kasi lagi borga public hearing tiyan asem namo gire oriol borga lieutenant governor. So igi da uno kasi root makli it protect the Senate administration. Nakabang nasur elang. Kung matagi mulu ringil di lagi mong nasur el government. Mong nasur ringil gide la next government. Sila meng ngaringi agi the rules and follow. Agi da ko korol gide maybe gide la lieutenant governor. Kasi gide mo mra akangi la tablo. Dasa mo di rule la change sel hindi ka lang constitution. Gide mo ya amen referendum ya ada lo decide mo oy. Mo lieutenant governor. So agi da lasun mra mildo bagi mo giraman mo mitel muktel mo trial expander say di right now or ulo dapat bakpiro era por metal el government wala ka tema man change sulang la karim ni Presidente, si may naman sa ulo ng explanation ng may logo yung bandong imo la procedure ulo kasi yang ram din akong relile wala kaya ako bang question is yang kung mag-rule biyak yourself governor mo dibus manong ang temple ko kaya assistant relile ka experience na ginagawa rin mo para so yun siya talagang ginala sel follow-up sel definition na ginagawa mo policy maker kaya subong mo speaker ako mo lagi ang institution isendula sila caretaker ma policy maker wala ang nila distinction maral igil lisi ela kabno ng institution wala ang nila caretaker sebagai acting magru mengenai meralel konfora antara policy maker dan aspek antara isu kemudian legislator sendiri aku policy maker tetapi ya gubernur executor gubernur kalau ada yang mengulang policy Saura karime akmo ngersel hotel karim selwa sengram dimla kam lerli sel el time ko merurungi moigel mildung rakot ngangi alla exist ngangi alla sel la mlaringi seguidel mlaringi seguidel lo mention ringi wasem lo dibusa governor etum lo mesa ngal sanga sel alla ya sel Neulda so ngani angal sangse ngire del improve ringi agi me improve ringi adi kaldar tel basent ma ul direct ngani akarmiu agi dia kal stobel olbir oriol melmol mlo oriol improve ralla mo ping tiger rogui malu mo sum ok tiger rogui rauden malu bigel dia kal melmal segi dia a position el ul mga si mem dungu
tiagi di sel milket mok klurior mo sel ku inundas sa sen namungil ding di mlaring alla ding segi del wild bol ngani angal chang sen ma un mo dem lo orior ni se edel dirgan mo to mol mo orior ni so da te alle gole mun sa chairman mo pukul Sulange Alonso, el señor Alonso. Di suaq al modo oli sea umrang al wase gamamang artiang al dong ok la al gingal lam. Gingal la gingal adro oror gamam umte etil dong ok. Mesel questioner al wase gimle react. Umrang al wase ndiak. Leng audas wangaringi. Ding sel boring yang emangi era adra blul gi mum te tir mil ma umondar ma men ya mumring laurio murtel girel mo ngaringa waise mul wasen di react el murat teleta la subir el wase a reaction a direct adra blul gi mum te tir ngaringa mondel ngir el girel mred el musamok le murtel gi mring laurio lore adra tol waise le dem ngaliak lu gurgid el wa dagdo ngaliak lu gurgid el waseng mo ngana dim naqdi doru ringil di waseng tiagi del dulcis per alsel dum dengel wase agilum dasro ngal madad el time amra el mil olbil ma wayel dilung atchen min rawisen min sa talams sigida qadi duli wido الغيون So la di waktu sesel girel ko kwadi mo do el dilong a chairman Alonso. Sella al ble referring a K6 10699. Say sel mle ko tala al noktu el melut kal gire la succession office ra kabenor sum modibus el talgibal time. Say mle ko tala say del book no 9 to bil net mo nuk nol marula a K9 225 2010. Say ko tinmel mo amendra talgibal part say dala mo makatakar sa book days. Mang waygel dilu Alonso. Ngaringi la already exist mayel blal bakatak la toribi ol gire ra guk to gora reactive kada gora mle common practice ra in the past and I can only speak mora ayal guk teme kala dal olbi ra nai na maten men mutrel angal gora tabo gora dimlo o meses se wa se talbo digo sa kabeno ng wadi ba niltia director Bolgora dimle assume se ya common practice hindi guktungon morala ang malwata ko se kedik a person seguida vagueness tial niya existing la el giblo mo meseni ko sendia say gire dal mo bakata clear because ang vague ya da bakata clear by the specify ko se moringil directors el tiria lolut kira ka pero tilme malakan information role bill ako domar ko seksaya diri kasi el kukura fill in the position sel tara mlagarila Mr. Uludong el gire la ko siya aga benorang nguk implementor ya me apal si makers adungel bedingi ko sa kabenor yes way sengol tautan la diga benor diri kasi el sem dasyo dasel mola o duro klilme el by requesten ello todo dira hablalo mang seguida al ase del bukur over ko sendiregal in a sense sendiregal pala si Miguel so I hope say sera ako question ka Mr. Urdo sulak Yang mo sel ulit ko din ako sa mungkin niya konstitution sel ikakakaya ko na ako papala ang wala kailangan ko silibos pwede mamulala ka lang ng pagpaw. Konstitution na sila. Sinigilin ka, ikaw. Mula sabihin mo kilala. Lakaw to unless lang riyakat sa konstitution mo nyo kasi sa LSC. Hindi lamang katakwa. Ngunila konstitution ng kilala. Hindi madala US Constitution sila po ay sa igit kung gigil mo sa suguna speaker ano po siya na senate mo pa-active po siya ng bisa sila lang na para umusurin kita sa issue ng isa pag-always niya waise kamal musulang raw ngil gere Mr. Uludong aging altangat ta adra la rakma madong okkortiang malak ng olgiyon ngumsam bolungil ko makal smoothie
Di ngada kalau dengan tokora abelau di bombol ko tokora merigel ya bol merigel ngagi da chairman da ways and means lo ko bitaringi man at suko mong mo sab el loyuide loyuida ko mortigel da kal si iloring sa tokom merigel. James. Sure. I'm sorry, Mr. Here, Long. hold on. Mr. Lonong, I hope you wouldn't mind repeating your question in English for me, just so I can make sure that I get all the nuance of it. Yeah, because how do you address that issue of separation of power in a conflict between lawmaker running executive in the place of government? Because it appears like in this system, it's modeled after your own living system after Congress is when this is the Speaker of President becomes acting President, he has to resign from position. So how did you, and I with this, you raise that? Sure, absolutely, and that's a great question. I can tell you're a lawyer, Mr. Lonong, because you're thinking of it from a legal perspective. And yes, to a very large extent, the system here was modeled on a U.S. system. But it's important to remember that the U.S. role you're talking about in the case of the succession to the presidency, for example, it's not a constitutional decision that causes the Speaker of the House or the President pro tempore of the Senate in the United States to have to resign. That's the statute in the United States. So that was the judgment that the Congress made at the time that those statutes was passed. With regard to this bill, I think, a lot of people wish that there was a way to temporarily resign, but there isn't. And in this case, the legislature was placed in the position of having to choose between what were the most important factors. And the most important factor here was having somebody in the position of even a caretaker governor, having a popular mandate and having a check upon their power, which is the legislature, which can act if they are unable to exercise that power effectively or in a way that's undesirable. So from a policy perspective, you have a point. And I think the legislature examined that policy debate and said, well, this isn't the perfect solution, but it's the best that we can do given our Constitution, given that the only other elected officials in the state are the members of the legislature. But because in the United States, that's a statutory issue, not a constitutional one, and the legislature here is making a statute, there's no rule that says that Palauan legislatures have to follow what American legislatures have done. They can make different judgments, and in this case, they did. Possibly in the future, it's something that people will consider for a constitutional amendment. But for the time being, this was the policy judgment they came down on. But I am convinced in its legality. I think it's kind of clever use of the language of that caretaker, because I think that will be that's a good use of the words caretaker or temporary, because it's like temporary. But I think when the point of being he doesn't become a policymaker, this caretaker not policymaker, then I thought you guys are policymakers. The governor is only executive, it doesn't make policy. And I think it's the Florida makes that distinction of sometimes governor make the government policies to be made, but he's not the policy maker. The government legislation is not making policy. I think it's very clear. You guys make policy, so I think in this case, to me, I have no problem with that. But I think it's a clever way of using the caretaker, because I think it's intended to be temporary in very short time. That's it. So another issue that for how long a governor will be absent, or in a certain state of health, can you declare that he should be replaced or he should be replaced? The office is vacant. I think in this case, I don't know. It was kind of, the guy was incapacitated for many months and was allowed to continue and then return. But at what point when the chief executive or governor is disabled or incapacitated, as you know in the case of Aida, do you allow as a policymaker, right? So What about that?
to speak on the law and what the Constitution gives us, if I can. When this provision of the Koror State Constitution was drafted, it differentiated between permanent death or disability and temporary absence or unavailability. So from a lawyer's perspective, what I did was look at the word permanent and what it means. And in the context of whether somebody is permanently unavailable, it means that there's no set of remotely likable circumstances where they'll be able to resume the duties of the governor. So for example, let's say, and hopefully this will never happen, but let's say the governor was in a coma. We would need to go to the doctors and say, is it possible that he'll awaken from the coma with full brain capabilities before the end of his term, or has he suffered sufficient damage that he'll never be able to serve? If the governor was incarcerated in prison, we'd have to look and say, is it possible that he will get out of jail before the end of his term, or is it possible that he'll never be able to resume? So the differentiation, Mr. Ladong, is the differentiation between what is permanent and what is temporary. And I took permanent to mean that the factual circumstances are such that there's no way the person will be able to come back. So in the present case, obviously the governor did come back. So it wasn't a permanent disability, whatever temporary circumstances may have been apparent. James. Mr. James, I just have a quick question. Mr. Ludong might be able to understand you quite remarkably, considering that he comes from a legal background. But on a layman's term, is the same person able to exercise the powers of a legislature speaker and then at the same time exercise the duties of the governor, considering the vagueness of caretaker and Sure. And I'm sorry, what was your name, sir? Mr. Ogredale. So your question was, under what circumstances can the same person exercise the powers of the governor as a caretaker and the powers of a legislator? And the answer to that is that the Constitution on this point, the point of what happens in the event of temporary absence or unavailability, it gives the legislature a lot of room to work with. It says they shall devise the procedures. And so, in this case, they made the policy judgment that yes, with that leeway, the most important thing is that there be someone with a popular mandate. And so, yes, somebody could exercise both those powers. But however, the findings of the bill, I would note, strongly suggest that it should be that whoever is acting in that role should be mindful of the mandate they have. It's not unchecked, and to an extent, it's not inconsistent with the system that we have, at least its relatives in other countries, or in the state of Nassar, for example, for a state executive to hold some legislative power. In a parliamentary system, that's always the way that it is. And of course, the United States, and through the United States, Palau, all descend from the British system, which is parliamentary. So, this isn't a parliamentary system. It's something different, and it's a temporary state of affairs. And I think we can all hope that it will never be necessary over the next term, that there won't be an extended absence or unavailability. But yeah, given the vagueness of the Constitution, there's an ability there for some flexibility, and I think the legislature operated within that flexibility in this case. The last question na section 4 kasi malbakataklo sa PCL nilin citizen na oral challenge na kasi sa kabutran ng labi incarcerated na kabutran may mga sa laban tila yung citizen doon puntak kasi so niya question na nga in fact yung question na luwa kasi sendi rin kung lang consider hindi na specify stara laan ko blue ka kami wasap sa kung laban tila tal-abel so kung lang mo maral wasap kung di answer mo
remove lakar aliwa ko putak la tiya kita lo susu lang lian tiyan la alwasin mas specifically doctor office la kabalo mara nga more of you as legislators and speakers marami kung po ang malulong makatakli tiyan section 4 wasi nilil ara sa challenge na wasi ang kabalo kontra wasi tiyan sa ulang galing So lang already lang adim nakagira kami ikaw maluto ask our question. Hindi malungil eh. Kamlo oger ager lakat kalu sostyang. Hindi kita umrang alwase hindi ka stobra ngidil adel lol tutak. Ngani nga alam el tema na melo tutukle olbil. So mga nga umam dasulngim. Sikut tilu sir lagi mirura. Asa gid hindi ko umrang alwase anyone has the right. Ngani nga alam el tema na mong tutukle olbil. Kung dasyong lahat panel ngani nga mo reng other ngidil nga lang itol tutak kung dasyo serya kal stop malubel bolter nga ngidil other solo tutak or bill. I hope that answers your question. Halidik tutum sa chairman Raway Ismail ang nga black misring dia ka awul mong gukma specific ko na di mo na governor adi imong selebol di bus ang mo question asa mo ka makara anggel mo turut tial belo o un gira specify sel vacancy ri mul asa ko mo rakort lang ani ya time mo el altel guk sa lang kal governor el lang dak sa edel ma gel medical report sa ringil ideologi tekti asa man unless ang gongi di tal korta sa el order ay yid gira ka state government to prove mo sa gang di so el continue al ubed dia kaya olbil Hagi 17. Mang alsubong felawan hindi siya 16 server audio rogin. Maun man dia kasal man kasi din sa amin recall. Ngani ya procedures ra recall. Ngani ya procedures ra kamaman mo ng ok to there da sa kyo ito to dia. Malsugo ba popular mandate kami kamaman mo singil ang dia kal perform. Legislator ay dia kal perform. Mertel ma olbile amadari tira mo ng ok ini say asem kamu mereka le ada belum namin pasal mereka okay so ngani sige the procedure el set el gira ada ngani el ula olbi removal any member ngani el ula ada belum el sebi el otro día petition el rigol yung mer olbi la udi say rigol dia so sige da matmok elemeng so dia kalwa court so ngani nga failure yung deal member tel lolbil ngani nga issue are other missing curing ito to this resolution may kan bin so olbil asay uto ding ilan na wala perform el ya olbil mo okay ut maktabre so ngani yung procedures in place so lang adi bok talil talib ito di bok talil talib kora timo the course question ra Mr. Aludong already there kuram sa section 4 makpalo message sa gidil mal blata karsele el site ra article 7 section 5 sira sila wat melala ra blur say important section tial constitution gidil mal makatakli sa suma gal adal governor sing smer al ubeng lama dal ubeng tigal sa bel edir ka made 180 days before our next general election say giding ngada as edel declare a vacancy nil sumong ang group dirkakal and in such time in dirkala kloba kamong iltia del modong okal temporary ya olbila mo kut maklala declare vacancy and then mo special election nilsum in the event and the aksay tayilo sisil section na dirkal mal makatakli ko sa selgaria while temporary absence en ultoy ang girel kat magilala mo mogot maklisay mo mal blata kral sela kasi sel walu labangalil sa gidala madibok iwi sa sel temporary absence or the unavailability to perform the duties of the office shall be filled in accordance with procedures established by law which ang office rama mamogot makli masi important part sa gidal section 5 ra article 7 section 5 gukal dimlakal sa iternya office ra kabano sera roduro clear CD1 version ng ilme mle site ra
idol article section 5 and hindi mlakal na malami. Mang important sel dungub tero gilmel mawala bangalil say the last sentence sa makro total. Ngogi Allah. I hope kasi ako clarify some. Akumdaso yung ngyang. Akumdaso tiang taratapigil asel di manumol maningi madadi in mood el stress ringil wasengi dil adel sola kapirala sabe el memma kapiringi. Ya da mga dadu en gile chairman at JGA legislatora at ngorong di mulbo ngalim na mosol ngol ko yung mahal da mo bukan el morsel el guk sel el lara primary mga ulo yung sa tanga ka legislator at ngorong niya tanya Mario chairman at JGA magukol so di sa el la ma process ring. Malungil kop singay. Kung sulang chairman, takal sa klambrang malmal ko to maulugan dak plool mga dura press conference tiya wal katingi ko bear with me. Ang tiya la albo to sa dringi amla mo la niya K11 thus 324 thus 2021. Tiya nga mo amlo sela amlo create a special election for a primary for the office of the governor and other related purposes. Tiang madaya mo umusindra ko mel adi rigol. Last general election na ko state. Emloring ya run off. Emloring ya to tackle emlora ko tumamlo lingamlo Kosiba versus para election commission lo to tackle girela run off kung unconstitutional. Mumlo taroko mumlo gira memrura ba sa la algirela a primary mangaringi amle proposed bill maging luro ringi no durok kalmera committee at CHA ya takal chairman na Ways and Means vice chairman na CHA at kamama CHA sorry maging luro ringi mal nemring luro ling agimilas melo lo mesri may agi luro ringi natalgibel twig ringi lo kuramo similar mora national primary election no mo tergibel mo ba tawlo mang mle makata tergib mo ba nge ultimate el girel el mo finally mo ready engi ame a version ra governor el girel la primary election malame gi mle mang mla tumo odro klima chichi magingilun mere kamama o mesra teleguk version ra governor mla do agi milungi wingi mal ko turingi Michael kukura malungil el segi del propose bila governor malo arte agi del el bill mumle magigilingi mumlo rawla magim na senkyo ngi ang maral mumlo governor alameng normal lo bangala le referring el mainly musadra tetelela ako registration na adal mo senkyo most of el mosenkyo ng kadaw marang mas fundamental rights are voting hindi ngar election commission lagi mo mising direct kamama ko mirura tagi the primary election no direct kalulgi same lang ate alam mo mitra ka beno lagi limit at yang committee ya ka beno amnar seryo magi langitra adar mugam adamam lo adar ka beno musabe lagi dispidol mit tingin gireltia manggilingay magimlong mumla official meeting lo bangala ka beno magisilodi gire la voter registration sa area mga elela election commission nagi dati doru tel primary election lo manggilingay ma floor ang direct member committee mo man no last taloger mang waisay mang ngayakong nga manggilingay maul magi lilut lo duro clean mo nguk no segi dem long nga victory egegi dulu ko chairman na media legislator to review after la vito em lo nga tela mal mo mitri legislators lo ngela ka benor tele constitutional order tele magi milingo to ringin lo sisiu to wal ko ram no tergo adu ra committee mga kalasa chairman lo ngela ka benor ngilingay kililutan mo rawla lakong kataklin mo rabek ka legislators ina mo dura ka benor mukwasim mo to dura clean me eren ta ka to sa the say diri ka voters registration
Msegi dia menglaring ya gibla tu ma ka benor mumle matengay mendilung ra awlole sige the last meeting kama masem borsel really gimla gim mama dimla gim dong okay kuma gim mo override ne so mam sige the open communication lung gela ka benor ni while kum laring ako ra tetele lam lelo dal communication na gim at odura awale la bolbito ne so mam bol blakatak la tetele la process magumda so kung gimal dimla la process direct el lewan ra gurings tokar adologer nga el constituents lo gol oger mak akmote gateme modo okles mado mortil mal mo blata ndia ka be el dimla gimong itu ka dates ma dimle remain ama ma dimlo mal ara date tra primary election leng be el la magimlo mal ara date tri magigid el mal beduk al sel el bilam la molla Gagida kora sabi ko rigol elata meche ra kumda so gagida vice chairman kung direct members man sa mim kora ng suga kara agel ko public miss sula sula tial a process ra aurere la olbi la i-trial keep ringil ko transparent ngara spirit ra compromise ra bek time so agi maral no mitra no meeting tiang i find out sa governor ngara tilario magi meeting magi mlo magi muri se me ta ka du la din ngara agi bo ba i dai me ta ka du so mo klegan mo so seguida gi mo bal to yang ngel digi di mun sangin sai seral bi to ay ngaka personally aktilun ngi masak man formally disappointed maram loringa issue ro dim na kamu ko dong wai ko limit raw e mem ta ka du me la kam la bitor e di bito e dia kam spadama mo makarang e kita na ka du no siga lu ulel ning no too late ang aninga leitor one legislator lo hace medo siga lu ulel el rigol ay ka governor di iba magimo du ra governor di iba ara la en di ya sab el recall la vito so di ya sab el recall ay gala so giram amru ra beram di gimi sa segi the last meeting lo ngel even though la vito gal en so mel continue segi del luil del wil ra urior giram magal giram la wil del wil ramam obisra governor مش أمام الوقت مكتور تربلون مويل سيجيم ذو أورنين أصلا يريد التماغ قد ذو التماغ لوريور نقول كل دول ملا هابين نقول هذا ذو أورنين يرام أبو كل لوري رام لجيهم مرة أصلا ملمال تسأل سو مكتير أو تسأل هذا عبلو لعارنيا ملاكونا أصلا في أميرور تيجا جم نصها على المربو ما جينيفر سوي عمله ترمورتن مقابرنا أول ما يجين أنا أتقلي الموت الأكتير المر أولبيل مر أولبيل it never dimla kata la cross road the swamp til altoy in fact agi gora am bagil betekra loloy legi mulum nasoni asigi msanga te election commission ina fateme nomre ka primary ut mutil gire la general election rablu order al sugu bloading atta ratu matri indire ka sa te election commission ut mukli se go run off raw era general election mo sigil unt artirige amo number 2 seguida bay mnaraw the swamp adin dire kal tura rablu asing mangarat mal lego maran asing bay go tulungi sel ma batol options ra mister adrablu mul choose ringel tigel tira maralo mararti asubak ma strawberry ice cream ko ma uktingo chocolate ma vanilla ice cream may I don't really have any choice I got to choose between those two mangarat kan tila dong tial alani atel adrablu choose ringel sorry regardless of right it will be clear about al til se kyo ata kan se kyoringi so ning say away moral ase why sat te adara lu mo to options et al sugun sorry ma clear dak to lo ase moment clear dire gal so e atar te gal bebira al murton mo governor moto rire but se direct lo clear bim lagi mo dak lo ase tiang gi meruri giri ngara so gal di clear se gi dire nga dire nga gil betek se alologoy dire rireng sara WFM Dias
Maktigal mi makumes rin ang kamnoraro sa tiyang ngaral. It never crossed the soma. Imol discussion ng kamamara awla maru ko di ngara sai di na tayo mo sa dari. Hindi so clear sa gidra ang suya da brul was madim na kang hidden al atsendar kamam tial. Agi dim na change sa run off mo primary. Dim le move ring di so happen ang amno ni sa 2 days or available. So siya di so ang sulang. Sino ka doali na naman ala di ko di lo adi sesel da alela igal blado tirakal kalik sira kada obra sing mura to kora establish a timeline ra igang bobodo berata ka sel dolgoso bodo tay beklovada la rudo girela tetere la urela committee ma olbi ra final decision ni so tipo to bakit klitiang la semola atilo bersera August 4 2020 Silblel refer ringa chairman ringi del wasa kabanor o kulturo klea a propose lul de suela huk mlea February 5 2021 selul de suela kabanor mlea a huk plakatak nga sila mle solo lita maboda amendra section 2 ma 3 ma 4 singa nga ringilla ra al K6 123 2001 2001 sila ang ringil gire la tetela general election. So, Cyril Metial, Google proposal kabenon, may aging ilul already nga rin niya bilil. Igi mo bangan mulut kalgira la do sisul to koy. Maging ila igal tool bills may emilas malolda kal tablo. Se me do sa liga di will do sa dingar niya will points nga alsil. So, kami team lan mauror non mabtigi sa by March ra dori 2021 kada mne egilngen roguy. Dala kami ito sa member ng IGL findings IGL bebra recommendation proposal deadlines luldar sa kami noon mil gilil teluldar sa tanga losis pra sa tengi da sa el mobes mang abro rami amilamo mil si del Google sa member ng IGL del me da sa either LD1 version or tayo luldar sa mola so sa mil gat mo sa March story at 2021 di sel giblo mamakatak kanina sil sa el version Telul dasul niam la mola el time awadi lolo sis para es el section while section 7 sea mo amend ra sel section 3D ra el sel seguid el nia existing la el gay 6 123 2001 o sil time el mo other sel to legislature al sel tel to le sedimle candidates mang bigos ang ultoy tiyayi del niya a case el Ragosiba versus state en la mogirel magatmok la primary so seguida blogi morsis berindi prior to that the candidates ruwa girel el file petition sutil seguida el time so mlemas seguida el motmo amendengilo sisipato ko el candidates alsel Emo mo kadere kan mo tugisel el guk tegi dele kal candidato mo kabenor amo 90 days raw era general election. Ay da war por el sisi para el seguid del mo LD1 version. So gudumle wa klwadra u de ngul merawla rogoy ayul sabagira sera April 14. El 15 el yes mawan no. Mang ay go bakal mo ragil tetele la aurora gimle erungulo gimle erungra madri go wala la aurora tat toy 15 legislators el gongay etim lawan atim aulab to kari mang miral ya April 23 me babiling la kabenor el guk nga niya GD1 version ri ertegi mang legi luspe avebir sel me proposal ul doswel egi malo turtial ma Anyam LD1 ri din niya kuk milsan niya kuk makla at CD1 version ri elme magi yun mes ri rogoy emnon mo mamutigi ni ko sentia ka kada umra ko sel blada das ilultura igel niya na sel original proposal ka beror ay sufficient enough magi not maka rogoy reject waligim na 16 legislators under record nga niya voting Sitram sa aman mas kami. 16 legislators el gilingay el reject el GD1 version. Okay, semil gat mo ko sa May 3, 2001.
makada akwarso ka di sa timeline eh. So magi kami tim lo el gut makla meeting lo banggela akabe no lo el mo makada sa akabe no waigel kita ulit trawul dura era albarnya bito lo ulit understanding ngi idem malgilingi mo kasi waigel olo obil getak ra walel o hindi ako moduro clean may ang akra mo understand magi ilumana ko sa gimla reach ra a common understanding ako kasi hindi ako ngay sa aloob habitom lay so alam mo bito kada na mo albang ali sa tiyang we were under the assumption understanding ko sa gidya awngil understand tiyal to ko lang damla ato gim lang tiga ni ultu ra ka rela la ma gim lang mo rasenggal pero adim la salman mungil masasil niya 23 PNC sel subsection 1005 siya man mo mga taklatetel tagi de lulur yung wadi bolsay tabi bergin din dia alungul morsil kurba siya magingil me maging masa el turela and then no decide umlo tur sa gidi akami team len me mit lagi gimno sa amal mitra rakabaro said 2 days before sila May 17 akilutul mal arangalel olbil hindi mla kadil meeting ang arangalel olbil rogi ramil ko tong yakabenor mera May 17 egim le meter seryo magilutul mal rogi rakabaro singanya ko rango ngod luul makam lobito le akamitim lo mitra ka ko rahman le understand tel to ay gilingi ngani ngod luul makadama abitor tial enya dim le sol kundi hakti referral morsel communication nga kalul bangkila bito leo in other words hindi me ko sakti ayamar labor kami ang simple dim le chen sa mandre mang kodo man ko se sel daga away seguir el type aldo du el clavado la ngudo rogura rol del blargi yagim not ma rogo em no 14 alias ma wan no tutul legislators am la absent yagim ra sergib la serogi yagim le rogul amutul rol legidim la ro raw alel ko tulomo la rol men mutrabel bakalel mang wadi na sokal ulit sa member da bakatak la yin di kanya man di wan el point dire ka sokal wa sharing ngilin kamo tu yaklot ki makno sigira ba bienganya sel actual babeling la ka pero kung se might be there if nothing si ilmu se sel go transmitter lerer ka pero duro clean may lo banggela pitol el bito egal agay del tablo bills active no mes rabe bira luka setse edire kam lo dunga our members ra committee maadra la leng ngaria nga al sel misleading el information sel top del public en mor rultra adal morar ngir lengam le saita a eitel nya wal gora akan sern ngil gilel taidil makwadi mo bebir ngileng sel bodo dom kotak ratete lelam especially sel ka concern ko kasi our candidates tiya ko di mongil mora our candidates sa legislature mahmal mga clear sa number 5 el bullet ra gigid ko kam le concern sa candidates for the halik iwi nindigatib candidates for the legislature must file their candidacy petition by October 13 2021 the second Friday of October second Friday of October ada kal October 13 October 8 okay akm sase mal gora dimlakal right raul this week dire kal wal ko sa tiagi del October 13 adi 27 days before the general election as a matter of fact 32 days mal close time within the 30 days aktiri kal mon mo sel look under sa number 6 dire kal tarayel gora points niya na stress niya kasi under section 2A RTI din niya existing la al KSPL number K6 1232001 a person must register to vote in the general election by October 14 ito nga wrong hindi haldol kwa say ko say by the second Friday masilsum ka da site ra actual existing la and that's either uspera date al awanay ling mo mislead ra apway maradal kita nga kamitil ng utiam lang important tagal day silang reflective ra gel guk ni gimulsi sa bral sila dim lagi molo ang idil nga I go back to the beginning kada maldi ulsi sa persegi del amendment tergi del morsel 3D masegi del guk
sectional specify a date a primary election given 90 days before a general election. Es el primary election awable for the Tuesday, September. And so happens for under September 28. I hope I say clearly. Ano pong agad? Hindi ka na clarification. LA, ang nalalaan ka ko ng sa mga lang why nga kan secure marmi. Sabi kan sukumak gower tenggel tara tirgeri ruptul mo o governor mai tirgeri pero sabi kan mo mes ang clear nga still balok tara nga tara pupok secure para sistem ko. Tidak yan at sa mail. Kamamal mo fire for legislature. Agiram al fire second Friday of October. Tuloy sa gidin lang. Mong October 8. Nag-file petition mo. Answer a question ako. Sir, right in. Maybe just to clarify. You talk about dates and dates, second day of what we do. So I guess a clarification was sell date and mandated under the same Second Friday of October. Siya kasi original original K8, K5, 82-97. And so for the purpose of this discussion, second week of Second Friday of October. El Blackburn, el Rojo elector, sa gilid, Rojo candidate for legislature, at gilid na 5. After sen, naman niya kamo dalaan sa gilid. Okay? Iyam na mo bala ka primary mo. So, Maria Ridep, na mo dalaan sa gilid. Adal sa gilid, nabi ito sa file before that. Okay? I guess a question maybe a better question to clarify natin. Senate change sa taluutan na kami Morales. Kinaka-change sa date registration except of cell primary na governor. Why say exactly? Later sa remain is Why say exactly? That's change sa Exactly. Yes. Correct. Kung kami liwet, landing. Sige. Sel logi na TMC mal ko mo siya ko tingin lo sing mal mo conflict kabog al grill. Nga question nalabon mail box tingay kasi dia kan barok talan tokura speakership ma marami po rural mail box tutor Olvila sabihin reorganize leadership of Mo malas mal mo at kulo babot sa bekal henzir tila itilagi na members ya. Nakalwida alon sa mga nola na mga talam sa mga takatala adas tiyang. Tila nga henzir nga malip mulwaseng tiyaw rules at tiyal blay. Rules al dim naging molod aringi. Tiyaw gidral rules alwaysay. Misera gim gotter swear in gim adapt tra rules. Gim lod or rogo sen kyol ko ngeringi. Tiyaw gidral rules ra walel melmutre lang. Dim nagi bomongit en tigal chen sa tudur. Le kum marangal wasyar adal mirror tiyang a intent ringi amo make sure wase. Ndagim dong okko tiyang al team. Pas arong ra marior. Sok kal meteng ek tul wase. Murko tong tiyal may. Or tiya or. Ndi kada ititira adal memo dudil way set tiabulu. Mende kasab edel gongera a olbil el mertiang el deal bol araw ngilter sisi el make sure aurior marogul toya makatmokl el deal dil el seseliol tangere gaptase ediul el morabitange eguk la chensa direction olbil agumdaso en seguir amle intentra gagidele rules la loruringi et gidra al waisen mel mutrelang mal suku mani yangot al tokol maral ang alablath ya so me kapira roots ang mas mil ngu ang mal blatak kalwaseng gidal tudur
le do marang alwaseng hindi kalwadi sa selyol te ukto button mabitang ngumdaseng eng seya ulamang ado sada maturity ma minority ya o ura agorangoda le eight oba maturity ana diak ay gida I mean I say lo koringan at but rules are rules. I don't know the ores en kyor ni rogui ya adapteringi mesi rules all bill di probable merek unless to do that change. Ani al mutel ngodal ger. Hindi kaya kita gel miscellaneous sel mo langit kaya kita gel extra. Oy, abang ya Mr. Uludong. Como مستعين ما جي مرمورت الموت المر البير اوريور nga personally oy موت المرمورت دي بقرت دي قلت من الكامبين دي to answer your question yes ده nga Mr. Uludong ako tulong mo na kalwa sel ado orio malom sarang ri sukum dim nagim lula ora me laklo indalo lilter mo se tay orio nga ko umarase Maybe last question before you close. Lani kaya po natin umal makasay pila lang ito-push tayo ng government kaya na kung government. Exactly dahil sa ito po na lalo kung mal masawra malungil question ya kamamal 17 dong okortya engel gotol ko magail other o urel mal adong okortya lang al chairman talam so malak mo yung umsangin insist lang sudah karim Mr. Klein dak ko kenselo sentela bil saya la amla mo la to gable introduce dia galbeot sel kim split evenly la difference o mamra algo majority ma minority dia galbeot da pasabil ko di mo gang ada so dia galbeot ding ngaringi el major mal sorry ngaringi Vira ngara medial mal dinero asa report card dia gal bill se gimoru report card audio li moru morabalu agi imala governor public war hamlets rumor tawto goluro kusura ad ma kel agi moru direct so ngaringi alla andi gal necessary asa palimis beto alla in fact iba imna masal amenda hal beto alla ini vai mal lisik tela maul mo gagi datu albangar ela gal giblom como smoker cellular ram no override la governor ay ga existing la giblom amin de milisi mutun rule mo ngil so ngagi da gibai concentrate ling mali misul to lam ko di kita bai di mo okle amin da yalla ko mokul lung mo ngil maralo rol gi adara blu segi da gibai concentrate ling او era البون غني تل تقول سي غوت على البيلا وتر البيل اور رام لي غوت المو او دومس او بس يد تقول ما جيرو قول كي مورو لا ما دي من لوت كلي على هبلو سون دي غني سي يرسن تلا لا عملوا لا مال بتوقع بيلس دين بيلس دي كلمه دي اللي هي ايدا وسم غران اجي مالو بنغو for the time being until covid اجي غوك ملاري قدر غوك تورا maybe نس اكلا في ding ora da kalungina dolngas afir el ang magiguk mlaring agi dire ko lomdas ra ok kan nami ko sumara help ra da di national government ma state help ra adra show pa el ma mogorok treo era podol tau taigal wesel so ngari ngel tol bil sendi of course bim mindful masing abalua albang rahmal bring albang lel mi te kan nami mo do dire ko lomis agi agi mlaring kay so ending ngani nga khat magil gi moru ngil legora menutel o modon ko me agi dasa agi ding elan dim so mal clear agi del tul wara mal to issue la na orior mal bol block tak pro share adra blu ya ru lagi email o ta agi drogui so bi nitigil adra medas mal sori lo sen report card na gamam agi mo ulta report card na gamam mo ya la ba ver mal to ding agi da ba so al mutakli o misula alam ko last malhensi sa question galing
tiri kam lani atara medial lulager nga. Tiri kam lani atara radio station em lani atara aknara dia segul lager nga kamakdilu sa tuan isam. Makmaldim lomre ka segi del dosisilsil siya wala memang nongi larong ko like melcher rastaro stable getting 22. Segi del time. Melan sa edel it's safe to say it's about 28. Anya 28 29 nganya maldiri ka amlo mang yung segi dia a rough number. It's very close to that, give or take maybe 1 or 2. Yeah. So to answer your question. Yeah. Ngunyan. So kung namo dia ka ngodal kami tral ade hale bugus pe tayi del time tol masuma. Qutlu ule bodo nga sulio al adra media. Komal masaule ada manengel waseng kamiu ya di del boy mora al adra belu rogui. Mang ada manengel waseng namo komal time ayo arage komblo oil ogel waseng aram di kom top del media. Kama malum marang alwasya uriol gimorul nga silti alblaya ang idil ada sab ilmin ma information ng public information gyum marang alwasya uriol gimorul ngi silti nga malblakatak o tirakrala siltal gimorul ang idil nga giblo oil omdas lo silti ang mungir al adra balu malumen dak sigida kumdas ng murel tial olbil men mutrelang wag kakmoda ul daswam mangrang andi giblo oil make sure alwasing sel bol mereka urior yang ngungin meran atur urior saya aku merani tidak kal ngora maknitar ngok arung kong mea Diaz former senator Diaz yang invite la media council magilo merang alwaseng obangel may yang gukum laringa amne kamen teringil rang mama lemeng sa elguk ogel magim samok hindi bereng dia kau duule lang asa ilmo omen sertiang al sukum guk maring akari lang amal sa eldio deng wal merabla ma information mo dire kal dik extender segid invitation ng moringi ma a station ringi ma sukum maring aswal lo deng wal mera obis lang information dire kal mal lo rang asulit dire kal rogul chairperson sa legal respective committees dire kal mal wase we hope for the best tra most of el gukmea maneswal ngartiang vice speaker Pedro ding mangaringa al sungun mlo dakat sa elmay ma vice chair ngia mal masaula legislator Alonso mlo sub elmay tianga dia Alberto Toy guk kamamagi medengel wasesel gime gim aida gim moru lagi omdasok lungela adrablu di sel bertang edong ol yung lang motel gibel at qora di begikla omdasok di normal lang sea part ra urior but at the end of the day I hope al adra blua ngilay gero gul henzil tira mlaringa akora raw ringa raw the swir il gilel tiang emal mol ma invitation ra ngidil adal swal information leber olbir oriole nga information di igaygid diregal clout mal mrenga sulela media council de rango gibo mosad gimal dia o renga saule emergonga rubak kal diosolo makatanga tergidro ko sulang